boleh pi baru ki perlu ngangkasnya ki film kasih di ngakateng kitbook yauron nanti buat ho ya kenika story script writer jong kenika film film no di ngasupan belas ki pai pa ngangkasnya ki film kasih bayar kenika film no ila dapat biang lut na dong sedong but ini no hapo videos nama habunai March tayo banakong tadi paar untuk meraus nyam di shwa kata asal pitip shapi bayar kenika film ini shwa hamalim rang bibi hamdan madan jing barba badan kata haga kawi tarik mata bunai Februari arja pulai badan haga tikasi dan langarui director jum dengan film isama dan borang disiar nanti producer nanti itu langarui ibu niki artis jongka jelajoni lagi film kasih kaum apa nong kalau bagi tip kami polio badan kindar ki artis ki bener kan hak dikasih tina kalian jonga ngasoban pan kejengkersan da ki pai bak ki bi ki film kasih masoba aja kersan dem ya ketika film jongi nang ba kan nong kajeng am sim ini but main la ban nang mi shushu ki film kasih ibu kami tenang but night scam wa kan ki film you know ketika film ke ba internet but kepada nishun kejeng seneng tam ki sama but ki kejeng kasih jongi di tang ki kemudian ke baby bro soba aja kersan dem ya ketika film jongi